svima ljudi, dobrodošli u novi video. Kao što ljudi možete vidjeti po naslovu ovog videa, ljudi moji, dobrodošli ste mi u prvi vlog na mojem kanalu, to je drugi vlog na mojem kanalu. Da, u zadnjih 3 godine, ljudi moji, obavezno lajkujte video, znači obavezno stavite like ako biste željeli još vlogova na mojem kanalu, subscribe znali, ako ste novi, ljudi moji, znači bacite dole subscribe i podijelite video po svim društvenim mrežama. Ljudi, hvala vam svima na podršci i veliko srce za sve vas i nadam se da ćete uživati u ovom vlogu. Znači, ljudi moji, da vas ukratko uvedemo u vlog, ljudi moji, ići ćemo napraviti jedno veliko čudo na mojem autu. Vidjet ćete o čemu se radi, ali ljudi moji, onak, spremite se, ga buđimo na max, tako da se spremite. Svi linkovi sponzoriranih vam se nalazi dole u opisu, tako da posjetite ovim putem zaštitne folije, ljudi moji, nećete požaliti. Ako imate auto, ako vaši roditelji imaju auto ili nešto slično, ljudi moji, obavezno posjetite zaštitne folije i za fakat odličnu cijenu i odličnu kvalitetu možete nabaviti odlične zaštitne folije, pa čak i dekorativne folije za dom. Tako je, ljudi, dobro ste me čuli. Komentirajte dole u komentarima koji je vaš najdraži automobil, baš me iskreno zanimali koji biste voljeli imat. I da, ljudi moji, još jednom samo da vam kažem, a to je da se uskoro spremite, jer uskoro kroz 1-2 polažemo vozački spremite za još vlogova. O da, ljudi moji, kakvi challenge i kakvi videi, vi niste stvarno spremni. Ajmo se mi baciti na posao i ovo je level 1 buđenje mog automobila Alfa Romeo 147 1.9 turbo dizel sa 120 konja. Spremni! Ali ljudi, prije toga nalazimo se na mojem računalu i da, ljudi moji, kao što vidite, nalazimo se na stranici zaštitne folije. Ljudi moji, šta ćemo danas napraviti? Uzet ćemo foliju za auto stakla, neku najbolju. Oni su mi preporučili Carreru de 85 stupnjeva, što i vjerujem da ćemo uzeti, ali gledam i ostale, ljudi, zapravo zaštitna stakla. Sviđa mi se ova Pantera 85, ljudi moji, i stvarno ono što napravi na automobilu je stvarno nevjerojatno, ali ljudi moji, to nije sve. Znači, spremite se, jer ovdje na sajtu, ljudi, imate od 30 stupnjeva pa sve do 98 stupnjeva. To vam je odlično za kombije ili tako nešto, tako da preporučite vašim prijateljima, a mi ćemo vjerojatno uzeti Carreru 85 jer je to onako full nove i odlične folije. Oh yeah, cause you voted me. Got no kids, got me daddy of the day. I be rich, ain't no money, that's a thing. Got no queen, but I'm treated like a king. Ay, I see money, I see bitches in a Bentley. How the fuck you still a loser, you a dead G. We are made.
Bye. To je to ljudi, upravo smo gotovi sa editovanjem videa, znači pojačali smo Alfu 147, nadam se vam se svidjelo, like, share, subscribe, ovo naknadno snimam, tako da idemo jako, like, share, subscribe i postite zaštitne folije na stranici, to je to, čao!